Ngiyakulotshisa begodwa ngiyakwamukela kwaNdebele TV SA, ihlelo Umkhanyo lapho silethelana khona umkhanyo, lapho mina nawe sibonisana khona, sikhumbuzana khona, siqalisana, sitjhejisana izinto. Sakhuluma ngokukhulumisana nokubonisana nokutjhejisana izinto nje, sikhuluma ngevision yomuntu, sikhuluma ngendlela obona ngayo izinto, sikhuluma ngendlela oqala ngayo izinto. Umntwana kwethu ibizo lami nguBrian, the legacy, the man of the match, the man of the moment. Sikhona ngaphakathi lapha-ke kwehlelo Umkhanyo la siyoqoqa khona kamnandi khulu kwamambala. Isihloko esisiphethe namhlanje sikhuluma ngendaba yevision. Uyabona mntwana kwethu, ivision yinto ekulu khulu kwamambala, ngoba kunelimu nofana-ke ngelimi lokubolekwa kuthiwa you can only go as far as you can see. Kunezinye izinto esingakhoniko ukuthi empilweni sizithole, ingasi ngoba singanamandla nofana singanatjhudo, kodwana ngoba amehlo wethu akakhoni ukukhamba yokufikelela kiso. Singakangeneleli khulu ngekulumo nakamezwe ngifuna ukukupha wona mabili. Wokuthoma ngathi nalisakukhanyeleko lothele. Isikhathini esiningi sihlula kusebenzisa amathuba lokha nakasesekhona, athi nesele angasekho sisoloko sigijimisana ngemva kwawo. Silibala ukuthi lithi liphuma litjhinga lidle enyameni, begodu elinye nelinye ilanga lineendaba zalo. Nawuhlule ukwenza into namhlanje, yazi ukuthi lakusasa liphethe zalo indaba, begodu uzokudobha umraro nakufanele ukuthi uqedelele kwayizolo namhlanje, wenze kwanamhlanje namhlanje, bese uyokukhamba umuntu usoloko ugijimisana ngesikhathi ngemva ngesikhathi ngento bekade unethuba lokuthi ungayenza namhlanje. Wesibili amezwi ngifuna ukukupha wona ngathi there is no difference between someone who knows and the one who doesn't if the one that knows does nothing about the knowledge. Awukho umehluko phakathi komuntu owaziko nomuntu ongaziko, lokha nakhibe lowo waziko kungananto ayenzako ngaleli lwazi analo. Into engifuna ukuyitsho kube mbukeli womkhanyo ukuthi nawunelwazi lisebenzise, nawunganalwazi lifune. Kubuhlungu ukuhlula kuya phambili uphethe zonke izikhali ezifunekako, ngoba nakusasa awukhona ukuzicolela, awukhona uba ne-excuse. Singakangeni endabeni, ngifuna khe sikhambe siyokusela amanzi, ngemva kwalokho siragele phambili. Nawufikelwa kudinwa, phumula, kodwana ungalahli ithawula. Bunqopha kuNdebele TV ehlelweni Abavuni, hlangana nami u-Emily, imbongikazi yesitjhaba, nesithekeli sethu selanga uBrian D Legacy Mthombeni. Ngo-7 o'clock ntambama, asihlangane khona. Sesibuyile-ke ekuthengiseni, siragela phambili ihlelo Umkhanyo, siyaphandlululana ngendlela khona. Ngaphambi kokuthi sithengise, besikhuluma ngendaba yevision ekusihloko sethu sanamhlanje. Ke ngayiveza ngaphambilini ukuthi ilimi lokubolekwa lithi you can only go as far as you can see. Kesinye isikhathi sinomraro wokuthi sithi nasithoma sitshela abantu ngemibono yethu nemicabango yethu, abantu basuke basehlise ngokusazi kwabo, ngokusizwisisa kwabo, ngokuthi batsho bathi mina ngiyakwazi mntukosi, mina ngisuka nawe kude, into enjenge zabayikhona. Bese nathi-ke sithome sithathe lokho ukuthi umuntu lona kangitshela lokhu ungazi ngqono, uqinisile, lokhu nalokhu angekhe ngakwenza. Into ngizokutshela namhlanje mntwana kwethu ukuthi ungabi nekinga ukuthi abantu abakholelwe ebhudangweni lakho, ngoba leli akusili ibhudango labo, ngelakho. Lento le ayibonwa ngibo, ibonwa nguwe. Lento le ayikathunyelwa kibo, thunyelwe kuwe. Umuntu ekufanele ayenze nguwe, ayisibo. Akunalabalimala khona nabangayenziko, ayisiyabo, ngeyakho. Akunalabathinteka khona, akunala impilo yabo ijama khona, akunalabazozisola khona. UTyler Perry kunamezwi awakhulumako uthi, own your stuff. Some people's lives are tied into your dreams. Kunabanye abantu abaqalelele kuwe ukuthi wena-ke ukhona ukubasiza bafike la kufanele baye khona. Ukudosa kwakho inyawo, ukuridila kwakho, awulimazi wena kwaphela, ulimaza nabantu abayokusizakala ngokuphumelela kwakho, abayokuphumeleliswa ngokuphumelela kwakho.
abayokuthokoziswa kufika kwakho la wena kufanele ukuthi ufike khona. Akhe siqale ngabomi imiphakathi esibuya kiyo kunabantwana amakhono ngokuhlukahlukana kwawo, kodwa amakhono la ayachabalala. Ingani na? Kunomuntu ebekufanele ukuthi asikime enze umehluko, kunomuntu ebekufanele ukuthi asikime athathe istand, kunomuntu ebekufanele ukuthi asikime asize laba bantwana, kodwa lo muntu lo ngokukhamba ukungena kwezinto eziningi, ngokukhamba alibaziseka endleleni, ngokwakhe ukukhamba adeviate, ngokuvumela abantu ukuthi bangene ku-vision yakhe, ngokuvumela abantu ukuthi bangene ku-mission yakhe, ngokukhamba abuza imibono yabantu ukuthi babona njani, bese abanye abantu bazokulahlekisa ngabomu ngoba bayibona lento nayo. Umntwana kwethu, kunabantu abanamandla wokubona ingomuso lakho nabeze empilweni akho, abakazeli ukuzokusiza kodwa nabazele ukuzokukhipha endleleni ekufanele ungene kiyo. Kunabanye abantu abakazeli ukuthi bazokuphumelelisa amaphilo wabo kodwa nabezele ukwenza isiqinisekiso ukuthi laba banamabhudango bahlala balele, amabhudango wabo akafeleli. Akusimraro ukulala, akusimraro ukubhudanga. It's okay to dream as long as you remember to wake up. Nasikhuluma ngevision, ngase ngikwenzele umzekelo nofana ngikulethele istory esilula esiletha ihlangothi levision. Bekunoma nobaba kwakhe bakhile bahlala kamnandi. Ubaba lo uba khona qobe ngempela veke, ngisho ngama weekends. Ubaba ukhona uma umenzela itiye, ubaba uyavuka kuba kuhle, asahleli lapha uma akhambe aye efestereni afika avule egarden ahlole into eyenzeka kwamakhelwane. Akhulume uma athi, mara baba, akhe uqala iwatchini yangalenga kwamakhelwane. Indwe sizazi ukuthi kufanele zibe mhlophe, zibrown, zinzotho, into lihlangahlangene. Ahlanganisa izandla ummalo yathi, yazi ngiyathandaza, ngiyabawa ukuthi uzimo uthana uyangizwa, abusise ubaba wangakwamakhelwane loya ngomfazi wamambala. Indoda kwakhe engabi nekulumo engabo. Neveke zako kube ngilesi impela veke, nangaleya. Kuthe ngelinye ilanga umalo uthela kavuka kwathola ubaba wakhe akahleli phasi aselitiya. Umalo wathi, kanti baba, namhlanje kuze njani? Wazenzela itiye ngoba uyazi ukuthi umsebenzi wami njengomkakho. Baba lo wakhe ngabe nekulumo mawa, njengemhlini waya egardenini walivula wahlola ngefestere. Umalo wathi, hawu baba, gijima uzokubona. Baba wathi, hawu kwenza njani? Wathi, hawu baba lo, uthi ubonile ukuthi ingcono athole umsizi wekhaya, ngitsho i-domestic worker ezokuhlwengisa yonke into yangale. Cala iwatchini leyo ukuthi njani, into emhlophe, yonke into ihlelekile ngendlela khona kufanele kube bovu kubovu. Umalo uyawuvasile ukhiphe konke, kuyaphazima. Baba lo uthe ngaphambi ukuthi amphendule wahamula itiye kanye, wathi, awa, ngithe namhlanje ngivuke ekseni ngivasa amafestere. Nkulumo engiyilethako ngalokho ukuthi sonke isikhathi uma wekhaya apha abona iwatchini yangakwamakhelwane ifeyila, alihalasa crystal, usuwasule mntwana kwethu, uwabisele. Khe sibone ukuthi impilo awuzuyibona ngenye indlela na. Kwesinye isikhathi usaphila empilweni ye-black and white, kanti impilo seyijugulukile, seyivela ngekhala. Awukhoni ukubona ngoba umraro ukuphi, usemkhumbulweni wakho. Zingakhi izinto ohlula ukuzithokozela ozibona zizimbi kanti umraro unawe? Bayingakho abantu obabona ngathi baya emuva empilweni kanti umuntu oyemuva nguwe. Be careful not to walk backwards into the future. Uyicala ngomuso, ulibukele emehlweni kodwa nobuyele emuva ngenqiqondo ozithathako, ngevision yakho. Akhe sizilungiseni bantwana bekhaya, silungise ivision. Ukhumbule lamagama engiwakhuluma ukuthi you can only go as far as you can see. Ukudlula lapho angeke waya, awuboni, angeze waya estepini esilandelako ungakadluli kilesi esikhona. Ngikukhumbuze ngento encane ngempilo. Impilo ifana nama-modules. You do not upgrade to the next grade, or you do not graduate ungakawaqedi wonke ama-modules. Umntwana okuphi usevasithi uyazi ukuthi nakuphela unyaka lama-subject awafeyilileko
uzowabuyelela unyaka ozako, awaphasileko uragela phambili ngawo, kodwana lawa awafeyilileko azokusoloka alandela emuva nakufanele kufika isikhathi sokuthi agraduate, uyiqedile ngalamanye, kutjhoda lawa angakawaqedi iziqu zakhe akazitholi. Zingakhi izinto ezincane empilweni ezibamba impumelelo yethu ngoba sizinyazile sathi lezi zinto lezi angekhe sisenzele next. Ngamehlo wethu wenyama akhenge sikhona ukubona ngale kombundu ukuthi kusasa lisiphatheleni. Into engitsho ukuthi asilungiseni ama-visions wethu, singasaba nendaba nokuthi abantu bathini, siqale nalokhu thina sikufunako. Sikhumbule sinande sihlukula ama-specs esiwambetheko, siwasule, siwabisele, senze isiqinisekiso sokuthi lento esizitshela ukuthi siyayibona injalo na, ngoba kwesinye isikhathi umraro esiwubona kabanye awukho kabanye, ukithi, usenhlizweni zethu, usemoyeni yethu, ungaphakathi kithi. Kwanamhlanje mntwana kwethu asiyisonge, asihlangane godu ngokuzako. Ibizo lami ngelula hle, Bright the Legacy, the man of the match, the man of the moment, jezi number 10. Thokoza khulu kwamambala ihlelo Umkhanyo kwaNdebele TV SA. Ngiyathokoza.